Ezwa nzima kwatoko mediama alavrema ejamane ommomo bediama gale bega begwonwo bewe digle mushia akeble eletindela mekpa be chele be ma yemu ala yegwa yenzo azim na yedie nolo bole eshikpale anumanze kulei Ghana melelile ekukpeleni mo be freike Supreme Court la dilani azi na belili melake emedure blukuni mo ekran vleni mikle 2016 yavaya dolemane la ena vle yanga vazo hani blukuni yanga do emebiekum oluazo emedule ekuni mikle electoral commission eyeke eshimanzi dwakei mole klene motozo ebrasan wesani eshi enu kokula August sane ne klene motozo nsiala bebabo obo kebekele emedure blukun fofore eshiati nzimama yala module nzilele ile feyadu yemedia manzimama ni Ghana mamu ekoso ti mo wosonu ne male zulake ewiakum biala ebo modne ko ba hale duma wa emedro blukun foforo ni enu ama ojubrenye sane ne klene motozo nsun la odanu ko yanya tumi yadoga ya hene mo oni oba ya ve Ghana male ne nzima male ne yaho onyunla kachina yenzu leke melimonya evrebru ni motwemokwala na bale Ghana card anze passport la bemmeye baba hwaba halebeduma wa emedro blukun foforo ni enua musa wenya evrebru ni motwemokwala na se Ghana card enebi anze ene passporta ebashia melinyo male Ghana card anze passport ni bie na halebeduma wa emedro blukun foforo ni enu na benya be card la ama bali wagina no ke angba eli Ghana lin ansana edawo no kon wahra wa halewuduma wa emedro blukun foforo ni enu ezano ko ba me ha chine ye nzu leke July sane ne klene motozunyo kokula August sane ne klene motozunsiala nworo modo nsun kokula no sredo nsia ngbanyima munya evre ebresia mokola eriga vrema ngenza vrema ne mlada ne molema be manyo frem monga hura engejina line nu enge hinde kabe kalebeduma wa emedro blukun foforo ni enula bahra aho electoral commission district office na bahlebeduma wa emedro blukun foforo ni enu emomu ansana beba hola odika bebo modern ala beko electoral commission website ekem na ba print form mo be freke guarantors form anza registration form 1A na sa be ne Ghana card anza be ne passport ni bia beko de melinyo mo beleza ha Ghana card anza passport ni bia mo be hra ba halebeduma wa emedro blukun foforo ni enu na benya be card la be ma be di bagina no ke angba beli Ghana ma ansana be da be no kon ba hra ba halebeduma eza kachi na yenzu leke mekane mo agani edu ezie kan ke ye hale yeduma wo blukun foforo ni enula ye balizu ne ya ama za ha meke anpa yenwu eza yenzu leke COVID-19 ewura ne otaba yenwu kiala ewura ne etekol ke biala shetin jishale biala mongbanyima amo eva egwa adunula yabanlia na yali zroboko ama yenya ewura ne bie anze yamva ewura ne yamva yansalo media mamo ele vote media mamo le Ghana card anze passport ni biela ebo modern kem beba bua melimo ne Ghana card ne passport ni biela ama beda ba no kon ba hra ba halebeduma wa emedro blukun foforo ne enu sakunya biechi wa adwene anze edwake biechi wa adwene amesalo ke bomodern ala kwa electoral commission be website ke anze ko be Facebook page ni azo na ne ngehirele anze ngrenu mo be va begwa kela eba hra no kon wa vla digle mushia akeble wa +1310 987 7490 anza eba hra wa nzmama page ni azo na wale ngehirele mo ye wanzma anye ne no yeva yegwa ekela bomodern ala ke woduma ba ho blukun foforo ehyianu ka china ya nzuleke wa card ni wa voters card ni yimo ye oma wotumi oma ekra ekre wa adwene na etoga eya hene mo eni oba va Ghana male ne nzima male ne yaho onyula ehyeti maza haji ma ehyiawo sawanya nzo ha ne ewe biala ba doga ya ye ewe biala ya ma ya le nwozo evre ngokon na ansana yado ege biako ehyeti maza haidi ya ehyiawo ne do no kunya tumi kre wa adwene wa emedore mo oleba wo bronya sa ne kre motozo nsun la bedi amagala de hlo muhia akeble endela medabase